Dragana Martinovića da nam se obrati s nekoliko riječi. Štovane dame i gospodo, drage Ličanke, Ličani, štovane kolege od Karla, dragi Karlo, dragi prijatelju. Evo, drago mi je da sam ovdje u ime Budice Hrvatske zajednice bosanskih Hrvata. Karla i mene ne veže samo osobno prijateljstvo. Evo, zajedno smo se udružili, u Zagrebu smo sklopili dogovor da idemo skupa na izbore u Zagrebu. To je izašlo iz naših glava, pokazalo se kao vrhunska stvar, to su ljudi pozdravili i mislim da će to biti dobra priča i za budućnost. Ono što veže mene i Karla je da smo obojica kao mladi ljudi, kad smo završili fakultete, otišli u Njemačku, napravili karijere, zaradili novac i vratili se, osnovali tvrtke i evo, borimo se u našoj državi, ja nešto kasnije jer sam i mlađi, on nešto ranije, ali za Karla znamo da je uspješni poduzetnik, za mene isto kažu da jesam u Zagrebu. Ono što nas isto dijeli je to da imamo birokraciju za vratom i da nam ta ogromna birokracija ne samo da ne da raditi, ne da nam disati. Danas postoji u Hrvatskoj državi po meni jedna jedina podjela, ona stvarna, a to je podjela na ljude koji su u javnoj upravi, njih preko 400.000, naravno imamo tu i neophodne ljude, koji uživaju sve blagodati države, koji je država osigurala sve moguće, sve beneficije, plaće, vozila, urede i tako dalje, da ne nabrajam. I imamo nas, sve ostale, koji smo zaduženi da napunimo državni proračun da bi ta gospoda imala to svaki mjesec. Onog trenutka kad im usfali, oni će otići i zadužiti se. I to se evo događalo svih ovih godina. I u Zagrebu sam isto osjetio sad u kampanji, to ignoriranje medija, podloštvo, poltronstvo, gdje ljudi su pokazali svoju najgoru stranu. Ulizice i bilo ko da se pojavi novi na sceni, bez obzira kakve kvalitete imao, oni su to grubo ignorirali. Čak nisu spomenuli ni da je Karlo postao predsjednik Hrvatske stranke prava, naše najstarije stranke. To je nešto što je nama časnim ljudima bilo uvreda, ali to, gospodi, ništa ne znači i to njima, oni su preko toga prelazili. Ono što mi nudimo što su rekli prethodnici, da se ne bojite, nudimo put jedan drugačiji, da i kad smo diplomirali, kad nismo imali ništa, da uz upornost, da kad imaš viziju, da ta vizija se može i ostvariti. Kako i u inozemstvu, tako i u vlastitoj zemlji. Ono što moramo pokazati mladima, da mladi ljudi ne hrle i ne trče u javnu upravu na javna mjesta. Mi moramo pomoći mladim ljudima da se angažiraju u privatnom poslu, da imaju te svoje ideje. Vjerujte mi, nema ništa ljepše kad ste vi slobodni, kad niste nikom dužni i kad možete izaći evo za govornicu i reći ono što mislite, kad ste slobodan čovjek. I to je najveća, da tako velim, blagodat mladom čovjeku koja se pruža. Ono što mene kao bosanskog Hrvata fascinira ovdje kad dođem u Liku, sličnost jednih i drugih, da smo vezani za jednu stranku i da nekako se ovdje odmaknemo i mi to isto radimo. U Zagrebu imamo i gradonačelnika isto s kojim smo vezani, a koji nam nije ništa napravio, nije nam vratio ni jedan tisućiti dio, ali to je isto proces. Vidite da moraju doći drugačiji ljudi koji se neće bojati, ljudi koji će imati nekakvu viziju. Osobno sam se iznenadio
da bili smo u Bleiburgu neki dan, da Karla, ja ga obožavam kao prijatelja svog, ali ljudi ga vole, obožavaju. Evo, danas sam isto bio u Sesvetama na sajmu gdje je bilo više desetaka tisuća ljudi i isto tamo gdje ljudi znaju vaše podrijetlo i gdje su čuli za vas i vašu familiju, isto tako prolazim kao i Karla. Hoću reći, ovo ima budućnost. Ja mislim da svi skupa ovdje u Gospiću uz Karla, to je nemjerljivo, veći je vizionar od svih ovih uhljeba. Ovo sve što sam do sad čuo i znamo, pratimo kroz politiku, to su sve ljudi koji im je politika sve dala, nisi imali ništa. I oni sve što rade daju nam naše. Daju nam naše što smo mi zaradili i što smo im dali. I smatraju da mi trebamo kao prosjaci ispružiti ruku, da li da nam daju novac, da li da nam daju poslove i da mi budemo poslušnici i da šutimo i da ih trpimo. E pa nećemo, mi ćemo pokazati jedan drugi, i ja u Zagrebu i Karlo ovdje, da se može drugačije i da postoje drugi putevi i da će mladima pokazat ćemo i svojim primjerom i pokazujemo da može biti i drugačiji put, pa i u politici. Živjeli!